ايه يا حبيبي؟ جبت لك عروسة لقطة. بجد؟ اه والله بجد. منين دي؟ واحدة صاحبتي معايا في الشغل. ايه ده؟ اسمها ايه؟ ايه اسمها؟ اه. اسمها بسنت. انت تعرفها على فكرة، شفتها معايا قبل كده. ده انهي دي؟ انت شفتها معايا قبل كده والله. حلوة يعني؟ اه انا عارفة بقى ان انت اليومين دول يعني مضغوط ونفسيتك تعبانة وكده، فقلت بقى يعني اشوف لك عروسة حلوة كده وتفرحني بيك. يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحة. طب خلاص خلينا نشوفها امتى؟ خلاص تمام، هقول انا كده لماما واظبط معاها ولا تقول لها انت؟ شوف انت طب عايز ايه. ماما مالها بالموضوع؟ يعني ايه ماما مالها بالموضوع؟ لا هقول ماما يعني. انت اللي هتقول لها ولا اقول لها انا؟ عادي براحتك يعني. قولها بس. يعني شايف ان اول مرة دي ملهاش لازمة. طب ماشي يا حبيبي، ماشي ماشي ماشي. طب انا هقفل دلوقتي معاك عشان انت معاك شغل. طب سلام. سلام. تعالى لي بقى هنا كده. نعم. تعالى هنا. نعم. تعالى كده. ايه اللي انت قلته ده؟ قلت ايه؟